Yesu, turakunda Yesu. Haleluya. Genda muvuge Yesu, mubwire abantu ko Yesu akiza. Harakanwa ngo twumvise inkuru nziza ko Yesu akiza, bivuge mu gihugu ko Yesu akiza, yira bari kure n'abari hafi n'aba mu bisagara. Haleluya, amen, haleluya. Dusome Abami ba kabiri igice cya ndwi ku murongo wa 9 na Luka ndwi kuri 18. Abami ba kabiri igice cya ndwi ku murongo wa 9 dusoma na Luka ndwi kuri 18. Dusome urupapuro rw'amajana 28. Imana ishimwe. Natwe turagomba kuvuga, twarumvise byinshi, twarumvise amajambo y'Imana, twarumvise yuko nabere ko Imana mbere yuko abantu bose bari mu isi mu gihe kitari kinini bagiye kwimurirwa mu masi abiri gusa mu bihugu bibiri. None rero umuntu wese yiyandikishije agomba kujyamo. Ugomba kujya mu cyo mu ijuru yiyandikishe vuba. Ugomba kuja mutomo rukagiye mutomo ijoro dogiye mu muriro. Ariko tugomba kubwira abantu bose bahunga umuriro, bose bitegure kwendikisha kuja mu ijuru. Kuko umunyama muri byaje ahandi havuze ngo umumarika yajabo yacabago ntibigiteze aho umumarika ngo bugirize zamba yiwe. Ibanga ry'Imana izorihera hejwe iryavugiye mu kanwa kavugishwa nayo. None rero tumbize ko hari igihugu cyiza cyane, ahandi twavuze ngo mugende mutaka icyo gihugu, ko ari cyiza n'uko ari kibi, ko kibamoreza n'uko ari babi, ko kirimo umunezero n'uko kirimo umubabaro, ko kirimo iki mutemuka mubwira abantu banyotegwa kujyamo. Ariko twavuze ngo ni igihugu cyiza cyane. Tuzobona bera b'Imana, tuzobona bera badutanguriye, tuzobona abacu bapfuye tukarira, ntituzosubira kubabara, ntituzosubira kumva ingwara, ntituzosubira kunyotegwa, urupfu ntiruzobayo. Tuzobana bera bose, kineze tuzobonesha dupfiriye, tuzobona n'Imana imbona nkubone. Ntituzosubira kubabara tubadushize amarira, tuzokwambira ibihe bidashira. Nicyo gituma dukwiye kurarika, turiko turararika abantu bose bitegure kuzojayo. Dusome rero hariya iyo nkuru none. Mbega yemwe mwarabibariye abandi ibyo twumvise? Abo bashize abwira abandi muhira ibyo twize. Mbiriza rero ingoma Abami ba kabiri kuri 9. Hanyuma baravugana bati ibyo tugize sivyo, kuko uyu munsi ari umunsi wo kuvuga inkuru nziza, natwe tukaba dupfuye kwihorera. Nitwarorera ko guca bizogira bite? Bizodusubirako. Nimuze tugende tubibarira bibwami. Nuko baragenda bahamagara abashiramo ibirembo by'igisagara, barabaza ati twagiye mu nsago z'Abasiriya dusanga hatarangwa n'umuntu n'umwe atanagakakaza, atari amafarasi n'indogobe biziritse kandi amahemuko yakabaye. Dusome Luka. Turiko turavuga ngo aya makuru twumvise ni byiza ko tuyabarira abandi, ntituyaherane. Ni byiza ko turakubwira abandi. Twe twaje kubwira bino mu gisagara y'Igitega. None rero namwe ibyo mwumvise ibyo twabari namwe mugende mubibwira abandi. Tugeze ku masaha yo gusozera. Mu gusozera dukwiye gusezerana ngo ibyo tugize sivyo. Uwo umunsi wo kuvuga inkuru nziza, ngo natwe tukaba dupfuye kwihorera. Twe ntitwihoreye twabivuze, namwe ntimwihorere. Mugende mubwira abandi muti mwitegure, mwiyeze, mureke icyaha cyose, Yesu araje. Dusome Luka ndwi kuri 18. Yohana abigishwa biwe bamugondera ibyo byose. Yohana ahamagara babiri mu bigishwa biwe, abatuma ku mwami Yesu ati muti mbega uri wawe udakwiye kuza
canke nabo twitega uwundi. Abo bagabo bamuboshikiriye baramubwira bati Yohana umubatiza kudutumyeko ngo mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twitega uwundi. Muri ako kanya agira ati akiza benshi ingwara n'ivyago n'impwemu mbi n'impumyi nyinshi arazihumura, maze arabishura ati nimugende mubarire Yohana ibyo mubonye n'ivyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, abatumwa bagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazungwa, abora babwira ubutumwa bwiza, kandi hayungura ivyanje bitazotsitaza. Hano turabona twatanga Somalia mu bami. Iri jambo ry'abami ryavuga abanyamibembe. Abanyamibembe babiri, abanyamibembe ngo hari harateye intambara mu gihugu cya Isirayeli. Igihugu cya Siriya kiranesha Isirayeli, kirasahura ibintu byose mu gihugu, harabura ikintu na kimwe gisigaye kirindya. Indya zirahera kugeza aho abantu ngo badasigara ngo bagurisha ngo umutwe w'indogoba ngo shekeri imwe, sinzi ko shekeri ngira ngo birari nk'idolari ahubwo, ngo bakagura nk'intuze ngo n'amahenene y'inwa akaba ariho sigara bagura. Indya zaraheze kubera Abasiriya, indya bari barabaneshe barazisahura bahera ku misozi nkariya kure b'indege bapangirayo bagira ngo babicishe inzara. Satani babizi ko ni umuntu mubi n'abantu b'Imana bicisha inzara. Iyo bateye ijambo ry'Imana tutaryiza abantu bitwa n'inzara. Hanyuma rero ngo baragendera ngo inzara iraba nyinshi mu gihugu, kugeza aho umugore umwe ngo abwiye uwundi ngo zana umwana wawe tumuteke tumurye uyu munsi tumurarire, ngo ejo nanjye nzozana uwiwanje aba ariwe turya. Hanyuma rero aramuzana baramuteka baramurya. Bukeye ati zana uwo kwawe nawe tumurya, ati ndanse, aca kumunyegeza. Babona ngo umwami rero baciye ngaho, umwami rero nyamugore ati ndabara mwami wanje ntabara. Ati mbe no gutabaza iki? Ati je no gutabaza iki muri gihe hari umuntu bizatabaza uwundi? Ati mbe ngaho nibika umugore yampenze ngo nzana umwana wanje tumurye kuko twaguze ibindi turya. Ndamuzana turamuteka turamurya, yabuze no umufungaba. Ati none nanjye ndabariye ngo nzana uwo kwawe tumurye, none agiye kumunyegeza. Umwami ati ye mana yanjye wowe itabura kw'imbuto ibyakabaye bimeze bityo. Elisa umukozi w'Imana Elisa niwe atwishe, iyo dusengera inzara yahera ngo nta kindi kizingizigi ngifise, ngo Elisa nirareka namuciye umutwe w'Imana yakabayimbanira ngo kandi birukirije. Umwami watagenda nawe agiye guta umutwe Elisa. Elisa rero yumvise ati ntimwumva ko ariko arambigira, uragenda kandi umutwe atasaba Imana, ndabara Mana ndabara kora igitangaza ntanyice. Abyamuje ati ntimunyice, ate Imana imbariye ngo isoko bwagirenga hajya ku isoko y'ubwigije hajya ku isoko atejya ku isoko hariya atejo ikiro cy'ifu kizogura ifaranga imwe, ikiro cy'inyanya kizogura ifaranga imwe, ikintu cyose kizogura ifaranga. Umukomando wagendana n'umwami ariko amugenda ni mugato ati powe mesire ati byo Imana utobora amadirisha mu ijoro byoshoboka. Elisa amubwira ati Imana uyivuga utayizi, ejo uzobibona bishitse ariko ntuzobijyako. Iyo Sara yavuga gutyo hanyuma atanguye kuvugishwa, b'Abasiriya bari baranesheje igihugu bari mu misozi hariya, ngo Imana yaciye turagara imituragaro bacabahunga bariruka bagira kubona umwami Isirayeli abanyegiputa ngo baza kudutoteramo amabumba, baca baradedeja bariruka. Niho rero hari abanyamibembe biravuga bati none gabasha inzara iratwishe, imibembe iratwishe, none reka tugende hariya ku Basiriya twebwe twasabe tuti duhindya hata ziduhaye no tutwanze imibembe natwe muhitamo kimwe. Bajya tugende tubwire tuti twebwe ntibatwisha tugira tuti umiriza imibembe iratwishe inzara itwishe, none turaje duhindya cyane mwase nawe tuyibanguze na twese yo twakwe bo
amakara baragenda bashitseyo ngo basanga babantu wa munsi wa mukozi w'Imana kugisha mbere bizoshika gutyo baje baremesha barahunga bararengera baracana mw'ijanga n'Ibujumbura n'Ikongo baratemesha nta muntu n'umwe muri abo bateye igihugu yari asigaye. Urumva gusenga kurahambaye, gusenga k'umukozi w'Imana kurakingira igihugu. Haleluya, abe kugira itabara umukozi w'Imana. Amen. Ngo baca rero Abanyamirembe babishikira bati byari byabo barakara bararya urunyamura ibitokura ibiki ngo barafata n'ibihuzu by'abasozaga bamwe bataye aho barazambara ibirato ubona ko bagenda bashindagiza bambara ibirato barabyambara n'impuzu z'igisoda byose ngo bimwe baratekera baraba ko babinyegereza ibindi birarangira ngo baca bagira ngo bati baje no babona bagabo ubona ko turiye tugahaga mbere turariye turahaga atari ibyo tugize si ko turiye twenyine abasemurira tukababariye. Uyu munsi hakagira umuntu atari inzara twababonye hirya ziri bizodusubira siko gaye bati ngo turi kwibwira muganga bati bagenda kubwira muganga bati barashika bashitse ibwami bari kandi nawe upfa kwinjira mu Nyamirembe bati subira inyuma bati banga ngo baratubabariye bati twagiye hariya mu nsago z'Abasiriya twasanze ibintu byose barahunze baratemesheje abari barateye igihugu cyose bati ndahunze niyo bageze bati twaza twaririnda turambara impuzu turasubira nta n'akantu kakaza. Umwami nawe umuntu yagaritse umutima ati nigerambwira inama bagize biyumvira ko inzara itwishe none rero duca tuza tujya kunyirira nabo bace batuzingira. Urabizi hariho abasoda barinda ati twe twaremeye gupfira igihugu reka turi atunyakubaha duhe twebwe n'ababase nk'amakabiro y'igisoda ngayo bati ngo tuduge ibikorwa tubakowe n'amabara tugende tujye turabe nduze turabe tugasanga Abanyamirembe bavuze ukuri duca tubitana niba hatwica tuzoba dupfuye nk'abandi b'Isirayeli ariko nibatagira naho nitwakira none muzobamukize. Baca bagenda bahitana imodoka baranyunga urumva abasoza baje kugenzura uwinyegeje n'utinyegeje barahindura hose barazunguka urumva none bari bakava igitego bakatungura uko twagendurira ikaritiye yose bakaja kuri iriya misozi yose barakora n'umwe bati nukuri akagira n'umuntu akagira n'umwe muri ba bandi batatemesheje bose baca barapakira Nyamiduga barazana icyambere barasuka baca babwira umwami bazigenda zana izindi kamyo ikamyo tuje gusuka tuje kuzana tuzanirire abantu barye bahera inzara bareke kwicwa n'inzara. Haleluya. Wacha abantu abafise amafuso abafise amabere abafise amakamyo abafise amasitude abafise ibintu byose mwese ariko ibintu yose n'Ibujumbura muduge barapakira byose basuka biratinda birarinda batamagara abantu baze gufata ngabanza ati ni pamo batamagara abantu baze gufata mugaba rero tukabibaha gusa baricana bakundana tukamushyira ahantu hanze bacana biyandikisha umuntu akuma atanga ifaranga gusa yo kwiyandikisha atanga ifaranga yo kwiyandikisha bageze ngo baragenda urumva abantu bakoye babwira bagukomanda bavuga ngo mwamwana wakomamanisha byo mu gihugu byose bidodoka umwana ati wowe tambira nyamukuru w'abasozi tambira bajya abantu ntibanigane nabo bumvise ibyaha gusa ngo rero umwana ashobora barakuduka baramusika arakora kabiri barabingaranye nyamubwire tarapfa kuko atizeye cy'Imana ariko icyo ndiko ndavuga niki bavuze ngo uyu munsi tubize sibyo ni umunsi wo kuvuga inkuru nziza none natwe tuba dupfuye kwihorera nihagira upfa muri iri joro amen biradusubirako. Ezekieli 3
ku murongo wa 16 bavuga ngo mwana w'umuntu ninabura umunyabyaha ko azopfa nawe ntumubarire azopfira mu byaha byiwe ariko amaraso we nzoyakubaza niwamubarira agafina ko yari icyaha ciwe nzoshira igitsitazo imbere yiwe apfe ariko amaraso yiwe sinzoyakubaza niwamubarira naho akareka icyaha ciwe uzoba ukigirira amaraso yiwe n'ayiwawe. None rero waje kuvuga n'umunsi wo kuvuga inkuru nziza. Inkuru nziza wumvise yuko abantu bayimirire abantu bose mu isi bagiye gukoranyirizwa hamwe bimurirwa mu bihugu bibiri, ibihugu cyo mu muriro n'icyo mu ijuru. Ariko abantu b'Imana bakunze kubwira abantu umuntu wese yandikisha agomba kuja mu ijuru. Turacafise akanya turiho turavuga ngo Yesu yaducunguye, Yesu yaradupfiriye, ibyaha byacu byose yarabyitangiye. Nico gituma turiho turabwira umuntu wese ari mu cyaha aze yihane, Yesu aramugira imbabazi. Nico gituma no gusoma Yohana twumvise ngo Yohana yarumvise ibyo Yesu akora. Yohana yarumvise ibyo Yesu akora ngo hanyuma atuma intumwa ngo genda mumbarize Yesu mbega uri wa wundi akwiye kuza cyangwa twitega uwundi. Yesu ngo atatangura gukora ibitangaza, yari yumvise ibyo Yesu akora. Mbega yumvise iki? Turiko turabwira ibyo Yesu yakoze. Yesu yari yakoze ibitangaza nk'uko Pastor ari kuvuga. Yesu nta wundi yagereranywa nawe. Yesu yari umwami aganza abami, yari umuganga asumba abaganga. Yesu dusoma dusome Luka 4, uwo Yesu tumusome 4:14. Maze Yesu asubira i Galilaya ari mu busozi bwa Mpwemu. Inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose cyakikije, yigishiriza mu masinagogi yabo bose baramushima. 18 ati Mpwemu ari kuri jewe, nico cyatumye ndobanza amavuta kugira ngo mbwirabone ubutumwa bwiza. Yanumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, ni ku migozi y'umwuka, no kubohora abanyabagutse mu mitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Ibiri na rimwe atangura kubabwira ati ibyo byanditswe birashyitse uyu munsi nk'uko amatwi yanyu yiyumviye. Bose baramushima batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe, bati mbega si yo wa mwene Yosefu? Abwira ati ntimuzobora kunjira kuri mugani mutimuvuze ntiwivure ibyo twumvise ko wakora i Kaperinaumu ubikore no mu ntara y'iwanyu. Yesu yari yakoze ibitangaza bihambaye. Yohana bamudondeke byose yakoze, nk'uko nawe tubadondeke byose yakoze. Genda namwe mubidondera abandi mu nyandiko Yesu yakoze. Haleluya! Hajya tubona ubwa mbere yarakoze iki? Kuri Katurano yarakije umuntu yinjiwemo na dayimoni. Mu bugingo bwa Yesu muri ubutumwa bune bavuga burangwa n'ibintu bibiri. Ubutumwa bwa Yesu burangwa n'ibintu bibiri. Ibitangaza yakoze yerekana ko ashobora byose, n'inyigisho ziba mu migani zerekana ko azi byose. Inyigisho mu migani yavuze ko azi ibyo abantu bose bakora atanga kimwe kiyobe. Yaravuze umwana yikungumuye se ngo agiye warangwage ahandi warikungumuye kugira ngo se ntabwo amutegeka. Uwo mwana ntiyabona ko Yesu yaramubona, ashitse hariya kumugorerayo murangurikira asubira guswa kuwambaza kugaruka kwasi. Ibyo Yesu yaramubona, uwo mwana we ntiyamubona. Yesu yaravuze umwungere yararagiye intama imwe iramusanzara. Iyo uragiye intama Yesu nawe ukamubona we wakakubona. Muriko muravuga. Yaravuze ibikorwa mu masentare, umucamanza umupfakazi kumwitwarako amushirukaniza aramushibura aranga kumufasha kugeza umunsi yakiza agatsindwa akamufasha. Kumbe ibikorwa mu masentare Yesu abagira. Yaravuze mu manza nk'aya rubanza kubukwe n'ibiki ngo abantu bariko baritanganiza intebe z'icyubahiro. Kumbe uri mu manza ntuzobibiboriza ngo Yesu ntakubona. Yesu yarabibonye. Yaravuze umugore atakaje ifaranga ari mu nzu aja gukubura mu nzu ararondera kugeza ari hose. Kumbe uri mu nzu wa fasoni Yesu arakubona. Muranyumva?
yaravuga umubi byariko arabiba inyoni ziriko ziranuba, aravuga umuntu mw'ijoro yagiye konona imbuto indimo y'umugenzi we, kumbe Yesu ni umuntu agira mw'ijoro rwose. Yesu aramubona, yaciye abitangaza ariko arigisha, nk'uko turatangaza ibyaha byinshi biri mu mitima y'abantu, kugira ngo uvyihane utavyihanye nawo azobitangaza ku munsi w'iherezo, ucuja muri ca gihugu kibi. Imana idufashe. Yaravuze ibintu byinshi ibiri mu bukwe birehe, ariko muntu aho mu nyigisho ziwe yerekana ko azi byose by'abantu bakora, n'amaso yawe we batamubona, we warababona. Yaravuze mu byo akora, mu byo ariko arakora, yarerekanye ko afise ubushobozi bwose. Abasobanura ubutumwa bumwe bavuze ngo yerekanye Yesu ibitangaza yakoze, yari afise ububasha ku cyaha, yari afise ububasha ku ndwara zose, yari afise ububasha ku badayimoni bose, yari afise ububasha ku byaremwe natwire no ku rupfu. Byari ibitangaza ngo biri mu buryo butanu. Umiriza muri ubu bubasha icyo ari cyo, ububasha ni iki? Hariho ububasha bwa sentare. Sentare ubeshe ugasura ibinyoma, umucamanza avuga ati kubera wabeshe genda ufungwe amezi 6 cyangwa umwaka, kuko niko ruciwe, kandi biba biheze. Muriko babyumva na umucamanza ubagera hariya utugenda. Mbega siko kuko afise iki? Yoratona abapolisi aho mw'ibarabara n'abarumwa musimiduga zishikijana ngo wakaraja birasa tukagarara kuko afise iki? Umukengerereza kandi ukengerereza nayo nitoko ryawe ati ndari kwase ntuvuga. Umuriko bavuga utumubaha kubera afise ububasha bwanyu. Wopetera kubaza ngo fugama urinazi injira mu gato ugatugenda kuko afise iki? Amen. Ijya miduga ujya mu shoferi ujya mu polisi nagira ngo hagarara wowe ngo itegere n'amaboko gutya mbega witegere sikubw'ingomezi n'ububasha aho na leta. Yesu navuga ngo jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mw'isi. Raba ibyo usarabanye ubasha kucyaha. Yasanze umugore Maraya w'abagabo 5 bivuganye akanya gatoya, yaciye akizwanya n'umugore yaciye hajya mu gisagara hose, hajya mu miswari hose, yaciye abatana bose isikara bose barakizwa. Yesu yabwiye umusuma Zakayo ngo yama yiba amahera kuko yatuye ati Zakayo ururuka, kuko umupolisi agira ururuka ureka turuka ndadutunga siko none acaruruka wewe unukuwa yuko umusi ngwabona munze ngutana ingiza byose ndiranda byaboro abona narenganije yabibahekana urumva ko ari yende beyi. Umuntu yakunda kuzaraka amahera abantu abarenganya akaba ari agomba gusubira kuba ari wayaba nk'umuntu yamagomba ntasha gukora agati umuhaye utampaye none akaba ari bakagati akabantu basigara abandi benda yaba yari yahindutse kandi aratwigishe guhinduka rwose. Haleluya. Yari afise ububasha ku cyaha icyo ari cyo cyose. Muranyumva? Yari afise ububasha ku ndwara. Muriko ndavuga no twavuga mu nkuru twe turayivuze namwe mwajya kuyivuga. Yari afise ububasha ku ndwara izo ari zo zose. Murumva abantu? Urumva Yesu yasanze umugore yivuye ku baganga imyaka 12. Indwara yirananirana bati genda urindiriye gupfa nk'abandi bazira tubari. Ariko nyamugore ngo aragenda amufata ararongera mushikira abantu abenshi bamuzimiye ati mvume ndamufata ku mbuga amufata ku mpuzu nk'uku waha aja mu banyangwara irakize. Nta n'umwe yose na Yesu. Haleluya. Mbega badumvise abaganga naturabazize kandi turabakunda Imana baduhaye ingabire. Hari umuganga naho woba yarize nk'ahantu umusipesiyalize nk'ahantu uwo mufatanya kwiga kanuriyo y'ubuganga ugacukira. Yesu yasanze undi muntu ku kidengeri amaze imyaka 38 yarazingamiyeho, arabaza ati wumva ugomba gukira
Ngwagana bisanyinikira atoya itongo bese tunyishuye ngubanje ndi umugomba gukira ati nabiki ati nabigomba ikora cyangwa cyangwa hamuganga byo kubwira muto utizinga myaka 38 ikora cyangwa cyangwa akabane kucisha kona gashinga haruni mugabisha w'abasoda yumvise ko yashaka umwana wanjye arabantu agize urugendo rwose azariruka arabatinya kuba mbize umwana wanjye ararwaye ageze ku mviro kandi n'ubwo bapfuye mu nyuma yanjye none ntabara uzuje kumukiza. Yesu akamubwira ati genda umwana wawe arakiza. Yabaraza aho bituje kumukiza aho bitugende bageze mu ndoya wemeye kuzikamuzura yanjye pakuvugira ngo nagende mukuru w'abasoda uwo mwenda igenda hali atagenda uwo mwenda nuza tata we nawe byose birakumbira tege tuyamwara amen genda umwana wawe arakiza. Atashe genda wasanga nyamanga ariko arakina umupira asiba magerege yasizani kumfiro arabata tubeyo rohero ijari ngo kubenyo sandwi bamenya ko ari hamwe Yesu yabivuye kuko Yesu ahawe iki ubasha bose. Haleluya. Layo uwo turababwira iyo nkuru genda muyivuge, iyo nkuru si iyo guherana, iyo nkuru tukayibora hakagira umunsi akajya batumusengere mwumvise iyo nkuru nziza ngo bizogira bite bizodusubirako. Haleluya. Yesu arakiza indwara z'uburyo bwose. Harandi asanga abanyamibembe mwami Yesu ubibonga wo mumana bati ndabikunda wo mwana akavuga ijambo gusa morane ubundi mwana ubundi nawe mukora ikora ko mwinuru no kumfuye za zubora yongipangaraje yakupanga kana naye bize karapfuye none Yesu arahora kinikiganye n'abantu agamba kambenge kubowa narinjize none karapfuye. Yesu ati humura ndamukangura sinziriye abafarisayo barwishije nguyo barwishije. Yesu ati muhungu nakubariye ngo vyuka ataravyuka litanya none ari muganga yani maruto akamukora ko gusa mu rugendo ndako. Yesu ashobora byose. Haleluya. Naradari yapfuye amaze kane bamuhamba. Hari umuntu wohamba amaze kane tukirwa tunabatuka kumusenge tuteka kutugerageza. Ariko Yesu turakunda Yesu. Haleluya. Genda muvuge Yesu, mubwire abantu ko Yesu akiza. Harakana wakumvise inkuru nziza ko Yesu akiza, bivuge mu gihugu ko Yesu akiza, yira bari kure n'abari hafi n'aba mu bisagara. Hari dukanya shikara mu bisagara nawo mu bisagara wabwire ko Yesu akiza. Amen. Yabiri amaso yo kumusaraba kugira ngo dukize nidupfe azotugane muri cyangi ucita twavuga. Haleluya. Amen. Haleluya. None n'abantu b'Imana Lazaro abagenda rugati bashikiwe bati mugenzi umukunda ararwaye. Yesu ntiyazanye munsi bukeye umukunda ararwaye asiba kane Lazaro arapfa. Yesu ntiyaza n'umunsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane. Yesu aza kumusubira kane umuri wasabye Yesu ikugondera kurishura buno nyine urabona kwirengagije ariko Yesu ambuye warasiye kumwica ariyo niyo gushemagiza umwana w'Imana. Izere Yesu umwana w'Imana. Amen. Iyo nkuru rero Yohana yarumvise ibyo byose yakoze afunzwe mu munyoro atuma abigisha genda mubaza uti Yesu mbega uri wa wundi akwiye kuza cyangwa nawe ufite ubundi. Yesu buno nyine atakiza abarwayi, azura abapfuye, akiza abanyamibembe. Atakigenda mubare Yohana ibyo mubonye n'ibyo mubizeye. Mugende mubare Yohana ibyo mubonye n'ibyo mubize mute. Mwese amutahira murabona ba Yohana yingaye ari mu mihana. Aba bagenda mubabarire muti mu izina rya Yesu mugabira muguruka, mu izina rya Yesu kumwizera umwuka, mu izina rya Yesu abapfumu barihana, mu izina rya Yesu ibisigo biratsindwa, mu izina rya Yesu. Haleluya. Nta kintu kimunanira.
Yohana amubonye ajya Pasitori yavuze ko byahishwe Yohana rimwe. Yohana ngo ari mu kizinga Patimo, yariko baramubona ijambo ry'Imana. Ku munsi w'Imana ariko arasenga, aravuga ati none ga Mana amageragezwa ndimwo, aho ga Yesu kwamugira uri kumwe natwe aza kumwera w'isi, none uri kumwe nanje, ngo ube kumwe nanje ukundi uriya mwami w'umupagani ngo akumbira ajya muntu uza mu kiyaga, none ga Yesu ngirente, none uri kumwe nanje. Pawulo yarapfuye, Petero yarapfuye, zintumwa zarapfuye, nsigaye jenyine. None ga Yesu uracari wa wundi. Yesu bariko arasenga, murakurikira ngo ajabona ijuru rirugurutse ari muri kwenda, ngo adore umuntu yururutse mu kirere yambaye ikanzu yera derere, afise umushatsi wera derere, yambaye ikanzu yera derere igera ku birenge, akenyeye umukanda w'izahabu, afashe inyenyeri mu kuboko kw'iburyo, atembera hagati y'ibiterwa kw'amateraniro. Haleluya, rabayido. Wafise mu maso umenga n'izuba ryatse umutari, aya maso nayo yamurika nk'itara nk'ibeza umuriro. Haleluya, ibirenge vyiwe wamenga ni icuma gitukurwa n'umuriro, ijwi ryiwe wamenga n'ugusuma kw'amazi menshi. Haleluya, ivyo bintu biraranga Yesu ubushobozi bwiwe. Ubwa mbere umushatsi wera yerekana ngo ni inararibonye. Mu Gifaransa bavuga ngo ni privilege de l'ancienneté, ni ukuvuga yari inararibonye. We yabayeho byose bitarabaho, byose byaremwe nawe, mu byaremwe nta kiraho kitaremwe nawe. Haleluya, kandi nawe yaremye nawe ngo hora abirema, niwe abikora, niwe abikomeza. Murakurikira? Murabona ibi bintu babyubatse bituri ngaha, nawe byosambuka yobisubiramo. Murakurikira? Nabagiye singo namwe batwara igitega, umuntu umwe waguze imodoka yitwa Foda. Hama Foda yiyanditse ko umugabo wayikoze niwe yitwa Foda nyene mu Bungereza. Ahenge kwiyandika ko Foda, uwo muntu aguriye imodoka yitwa Foda. Iyo modoka yitwa Foda rero amaze kuyigura ariko aragenda mu nzira y'amupfana, imupfanye arabura ahantu na hamwe icyo yapfuye. Hanyuma rero hatundi umuntu batarenga hundi atarahagarara ati no gufasha iki, imodoka nje yapfuye iki natozi mwakaje ntikakadanamba. Uwo mugabo Foda ari umwe yayikora nyene umufabrika wayo, acarira abandi gusa ariravyo acabona ibintu byose carabashiza wacerabo gushika ikabisubiza atisubira wacu kiragenda subiza inyuma subiza imbere kata atigenda imodoka yakize. None ndaguhangaye oya ntayumva uri umukiriya wanjye, none witwa nde? Ni Monsieur Foda. Hatuwakoza mafoda nibasubira kuyakora, nibasubira kuyapura iyagwaye. Hari wakuremye, waremye icyo gicugu cawe, waremye amaraso yawe wagira ngo arimo infection, waremye cya gitigo, waremye y'amahaha, waremye ayarimo diyabete kandi yaremeye. Haleluya, tumubariye arafise ingene ashobora aradukwanza ubigenda. Imana yavuze ko bigenda mu bikemera. Sizabandi ofiso kubiganda, razo kubiganda, mana rafiso kubiganda bikemera. Sila wakati wakenda. Kani? Gasuli. Imana yagiye kubiganda bikemera. Umushati wera werekana Yesu ni nararibonye, ni privilege de l'ancienneté, ni ukuvuga yabaye byose bitarabaho, byose byaremwe nawe, mutaremwe nawe gitaremwe nawe. Haleluya, rabayido, haleluya. Genda mubwira abantu ibyo byose abaganga byabananiye, Yesu arabishobora. Ubirema niwe abikora, niwe abikomeza. Ijyangu uwayikoze ikaruhuka, ari bashobora gusubira kubikora kuno nyine. Sikononi igitugu cyawe ubwenge bwawe urabwira abanyeshuri mwigisha muri lise
niba ababonye barigisha sinabisoma erega abandi bafise radio idafata neza baca basubira umufundi akoza kandi bitadeki ko gufata mushira kongere nari n'ubifata ngo babigane muri kurandika nabo bikagusiga siko none hari n'akandi boza nyene kabisoma siko hariya wira Yesu twabereye bariya Yesu aho washa wose mw'ijuru no mw'isi ashobora gusubira birenge ngo hari umuntu uza kumuhari ibyo mumushatsi rero yerekana ko naribonye byose byarimo nawe mu byaro ntacyo mwitarimo nawe uwakoze amafoda niyo ashobora gusubira ko yagendesha neza murankurikira yari yambaye ikanzu derere yera umuherezi mukuru afise amazina yacu ku mutima aho yari afise umuherezi afise amazina atandataha ayandi atandataha zerekana ku mitwaro y'abantu ngo Yesu arayikoreye yari afise amazina 12 avuga bita pectorale nijijema no kuvuga amazina 12 y'abisirayeli zerekana ngo arafise amiwe ku mutima ashitse imbere y'Imana ibyacu byose Imana iravye Yesu icitwo n'ibiturimo ibyacu bitugoye birabiye muri we by God haleluya n'umuherezi mukuru haleluya kandi umucamanza azocirwa n'abantu bose ngo yarakenyera umukanda w'izahabu ukenyera ngo n'ikigereranyo cyo gukora uragikenyera zivume siko none izahabu naho ni ntuzazibuye y'igiciro hejuru y'ayandi baba ngo meto presiye ko kuri hosome ni ukuvuga n'icyuma niyo yerekana ko ari umuntu ariko arakorera abandi urankurikira gukenyera ariko n'umukozi ariko arakorera abantu ibyo atawuri n'umwe ushobora kubikora hari n'abazima ibyo waraye Imana yakoze muri twebwe nawe rero mwe washoboye kubikora murayumva reka kweli ingarabazi ntabwo umunsi umwe twagiye ahantu mu rusengero ndabona umugore umwambwira ngo pasito ngo yawamana ngo yawakana mwana w'umuhungu nirana mwana w'umuhungu arakekana rero umugore akambwira ngo pasito ngo yawamana pasito nk'uyu wundi adumenda kukubanira ati aciye imyaka 2 wandira umwe na pasito David ati hanyuma ndababwira umugabo wanjye maze imyaka 3 tugize ubukwe none sindasamida none yakuze kwanyirukana none ndamwana wa muntu maze imyaka 3 arasamida woca umwirukana uwo mugabo nawe sinzingamije none dukora iki ndabaza wowe wamubona uwo munsi warakoze ibyaha ukiri inkumi uyu mu binini ngo wike ngo ntusamidure uwo munsi nizo zaguye zikononera ati nukuri kuva mubuye ngo isi mvuze sinigeze nkutishyuka uvuze ukuri ati mvuze ukuri ntukiriza uwo Yesu wanjye ntubarira ntabesha ari kumwe nawe ugiye gusamira ati kwirukana ati inama y'ingabire ndacenge bisaba ati nawe ati nanya mugabo nane yaciye abibana yaciye yihana atarabatirwa kuri iki ati makurabehewe ninagenda murebo umuntu yagira yirukana umuntu ngo ntabyaye n'ababura kwizera yene ati none yarabatijwe Yesu yariko agenda mu mushatsi yera n'ubwo ntabwo inararibonye ufise ibi inararibonye yabaye mu bitaro byose byari nawe yambaye kandi we n'umuherezi mukuru atuvuye imbere y'Imana akeneye umukanda arakeneye gukenya byerekana gukora ariko aragukora icyo muntu n'umwe yabikora haleluya rabayo nanga mushini ntahe ntabwo umugore cyemba leo mufasha Imana yo kwishu ntiyaraje ndakora ko kwati gweli ngo ari kintu nakubone neyi ngo naje bihana wikireye ngo ndafuka ngo hanyuma ngo kandi wabajide deyo gusa ngo nyamusi nta n'undi wabajide ngo barizi watu wadadeyo mimpanuro ninakubaliye nega badabesi mwenye tukara ati nakubaliye na samina ya mbere amezi amina koroka sami ya kabiri igeza kuri 5 yakoroka iya gatatu kuri ngo yakoroka
ya kan atumara uti urabakani binini wangiza ukiri mubi ngo bide ariko bizamira ni bintu wowe kandi n'ibindi atoya ati utuisa madere umwana agira kabiri niyo nashinga ntawo umugore wanjye niwe cyako none rumva Yesu ashobora ibingana byose n'ibyo kwaba bishobora raido abashi hano rero umufasha inyenyeri nduri inyenyeri muri birabamo abashikanye bashikugoroti bagokayangana ngiki abantu bose biyejeje igasoda abazimurikira abandi haleluya ugatubwira kwa udatwikaza abandi ariko umubwirikira abandi ngo bakizwe ubashikane kugoroti Yesu akubashe mukuboko Imana tumikuri mwice ngo data yabamaye niwasumba bose ntabwo bashobora kubashikira mukuboko kwandi Yesu aradufasha haleluya hanyuma ngo ariko aratembera hagati y'ibiterekwa kw'amatara mbega Matayo 5:13 ngo abakristo nibo maki nibo matara y'isi kumbe rero atembera hagati y'ibiterekwa kw'amatara ikarira n'ibiterekwa kw'amatara Nyamutusi n'ibiterekwa kw'amatara Rutegama Bomagarama Nyakarambo ibiterekwa kw'amatara amatara bakristo n'amatara y'isi na ishengero tumebatereka kw'amatara tugasukama amavuta turiko turasukama amavuta duce tubareka urara mw'ijoro turama baratorwangi bakavuga ati nagiye Bujumbura ati nshikari hejuru uko musako muze kunyamutendere ati mbona amatara yose ariko arakati ati mbega iri Bujumbura amatara inyenyeri zakira hasi Yesu agomba muri isi y'uzumwiza murahagarara ku mutumba murabe ku mugoroba utakubona hajya hose amatara hata bakristo bajakampane turiko turasuka mu amavuta muje kumurika mu amatara amen haleluya umugore wale neza n'umugabo wawe kugira ubana nabi n'umugore wiwe akuramireko umukazana naye nabukwe mubane neza kombora abakristo kuko abandi babane neza babarabiyeko rayos arabaye amatara ibiterekwa kw'amatara wagenda Yesu agendagenda hagati y'ibiterekwa kw'iki wagenda nk'umusirive yafatiga nk'umusirive ataruha urabizi abanyeshuri aho banyegeza ibintu bariko barakora ibibazo umusirive nawe akagarara hari umunyeshuri atubwira amenyegeza nawe akavyandika natubishije ni muyitenda natubishe kubabaho natubishije nimwe nabatanga ikibazo cyitwa geografia kuri ene hari Bujumbura ndakija ndakara uturisha kana nyegeza nene ndabi ngacenge taraweza mu katarapa Botoro mone timu bose barabana urongare none rero umusiribe yari kararaba aratembera ngo agenda hagati y'ibiterwa kw'amatara mu matembero agendera hariya hose ararambira wese ingorane yawe amageragezwa yawe icyaha cyawe ingorane ufise umuntu wese aragenda yacyaba ngo ndazi ibikorwa byawe ndazi amatwa yawe ndazi ubworo bwawe ndazi ingorane zawe ndazi ibikugoye byawe haleluya ndazi icyaha cyawe amen haleluya Yesu agendagenda n'umusiriveya ariko aragendagenda nariko aragendagenda arazi umugore agomba gusama inda byananiranye siko none arazi umuntu yivuje indwara yiwe yananirana Yesu ari hano rabaidor haleluya twaje tubabwira iyo nkuru nitwayihora yo dusubirako namwe mukayihora izobirize Yohana arabivuze natwe turabisoma namwe murabyumvise none mwe murabihera twavuga ngo ubutumwa bwiza bumeze nk'ubuhanubutse ubute twaravuga tuti ngubwo ugaca wiruka wirutse nawe agaseruka akaguhubundi ubundi akaguhubundi kandi ubutu burabanye uko buhaye ubundi umuremerewe umenga ni icyaha umenya icyo gikino cy'ubute kwari kwerekana kugura umuntu kugira ubute Imana yatumye Yesu haleluya Yesu atumye intumwa 12 zituma Petro na Yohana na Yakobo batipanga tinane ntarimo Petro na Yohana na Yakobo barantuma abwira Timoteyo nawe nyine ntiwanda no tungabira nabo hawa na gutuma biratuma nabiza bigera kwa Fumbeli ane abasweza mutumikiremba
ikirema batuma Pastori wa mbere wacu, n'abatuma Nikodemo atuma Pastori wa mbere hano, n'abatuma abapasitori, n'abatuma abarimu batuma abakirisu. Abakirisu none nimwe mubuherana nitutabi mugambigira bite iyi kirema tukabizaniro yadusubirako iyo muri swede bakabizana ikirema iyo nkuru bakayihora yabasubirako igihe batangura akadirimbo muri Kenya niyo himne nationale nk'aburundi bwacu si Burundi bwacu Kenya Wabutano mutamora Afrika Kenu imale mumidima Ira wanu wose baliyo Yugo yesakiza Toya kukijide Niwe mwami mana Izikiza igitega igitega hose ibugendana imuntuze hamwe ni mubitaro imutaho mugiheta cyana hose iyo bose kwasakiza abantu bihane tuzogende hari ibihugu bibiri twumvise urushani sansero n'ababariye bananyirize mubwira abantu bari mu isi bose bagiye gukoranizwa hamwe amahanga yose nguko byanditse muri Matayo 5:14 kuri 31 ngo hanyuma rero ngo bimurirwe mu bihugu bibiri gusa ngo tubwira abantu titwasige Yesu mama aratukize Imana ibahezagire tugende rero tuje kubabarira bihane Yesu ngo muhindura amahanga yose acika bigishwa akadirimbo kari abirimirane kabwango tubwira duheze iminsi irahita vuba abakristo iriko irahita yiruka ikigenda benshi bariko barapfa bakamenya umukiza hari igikorwa cyacu tugikorana umwete tubandanye dukora iminsi itarahera ngo ubone imbuto nziza mu mitima y'abantu amusozi y'abandi yaboye hanagura amen ngo ntatutinye ibiri mbere se zo gushoboza mu mutima wawe wiganzire reka uko kwizera kugana ruheka yokizwa ibugana Pawulo yari umwasi w'ibyiza Yesu yamubwiye amuhwiha kabiri na gato acakiza uwo mwanya abintumwa Yesu agomba kudufasha Yesu avuga ngo mugende muhindure abantu bose kandi muzoronka ubushobozi kugira ngo bishobore tukwiye ubushobozi nk'abandi twavuga umupolisi wazana ngo zigaca zihagarara twabize kuvuza natwe abanyabyaha bahagarike babayiba mu izina rya Yesu mwayiba amen ukwezi avuga ati umujiji avuga ati ko wabeshe ukiriwe gufungwa umwaka kandi usubira no muhira gusezerana twavuze ubasha guhagarika ubupfumu ubusambanyi uburozi ngaha muri Gisagara hagarara tuvuze ubutumwa ijambo rya Yesu muriko murabyumva ijambo ry'Imana Yesu avuga ngo si kubw'inkomezi ni kubwa mpemu yera mudora mu bushobozi mpemu ntiyagira buti nyiramuhezi haleluya tugonga ubushobozi mpemu yera muri twebwe n'ubushobozi reka yatwigishije umuntu wa Pastori Bujumbura umuriro ahari kuri ko nagenda cyane ukubera umuki umuriro ucitse birashika hari umuntu abwira ngo tugera mu mbiri z'ubutumwa bwanyu bica bishika muri Buraya mubwira mu mbiri z'ubutumwa bwanyu hajya no kubera umuriro ucitse byasubija bipfuye n'uraho niyo mwumva mugahandi mu muriro n'uri burayarumva siko none twose nguri burayawe ntiyokizwa dufise mpemu yera itelefone hangivuga n'umuriro itelefone alo uvuga bina n'uri muri Amerika n'itaba ifise iki ariko ndameze umuriro n'uraho niyokumva imodokari abone kiragira n'umuki none idogodogo zingana gutya aho umuriro waje ugati tugoye twari mu Magarama nayo igihe kawugira tukarahishisayo
ariko ibisomuriro umugabo umwe n'umutwa mutumye w'ibunguro yorara agarutse kuko imisiki uko niko umuntu w'Imana avuze mpemu yera abantu turashobora kubajyana twashaka tugakiza kubera umuki umuriro. Haleluya. Umuriro ukakingana kakaboko kanje n'abantu bakoranira ko ntibokibona kingana kigiti ariko kiri umuriro umutuzo umwe akizingira iyo agomba. Amen. Akeneye umuriro. Uranywa? Haleluya. Nicyo gituma tubahari kandi cyo mugondo umeze nk'imwe y'abazako tugende tubwira ubutumwa abantu turatinya kubabwira ngo sinumva iwawe ariko genda uvuze ingomezi ntacyo utinyirira imbere Yesu azobiraba. Amen. Si kubw'ingomezi umubiri ni kubantu hemu mungagara papa telesitore n'abaciri mugana. Amen. Hari umuntu umwe bameze bati twarose ikibanza hariya none turabuze umwarimu ajya gukorayo ntawe kumumama wakoraga yemwe bose ngo twe mwana nawe ntawe kumumama bose ngo twe umugabo atazi gusoma ati jewe none wamura kweze ati umuntu atazi gusoma yishi basoya ukwe uwa mungu wa kabiri uwa gatatu uwa kane ukwezi kurahe ameza birarahera yemwe cyangwa ibanza turabuze umwarimu w'umumama ati jewe abandi bose bariho ntawe uyu si kubw'inkomezi ni kubana uwambaye muyera ibitangaza ikwezi kuja gatatu nije nemwe yo kumumama kuja ahantu bose ngo tuwanga jewe pakipo adaumba prema tangu ikuvuga muyera bana umuntu haya murekagende undi haya murekagende nigena muhamagaye ubundi murekagende ngo mwigishiriza kuye kuvuga badaumba bakwaza asa turahumye ni wangu kabona akatwagira no batina bakingo abana batina abakiriso bose bahungiza mu ni wawe n'angana naka ingo mana nini mana barafata mana mwizina rya Yesu bamufasha umukoresha wewe nyene ega yego mukozi w'Imana ni ntumwa none ntumwa ukazi gusoma uko tumye ni wofu uva kumviriza kutumye gusa Imana bazigozi ukamwitondo cyangwa jambo yandi karafa sekoga yeye era kama chage ngamusebeye ataikana ya Biblia nyene n'indirimbo kwako umwe abayitwara aritwara none atazi gusoma era bashingigita ahantu farahanya batanye rwose rusengera ashikaho muramu atanga kanini biraga n'utazi gusoma iziturimba batize ashinga na ikore yema akakutumye umwega arikora ifo n'ingoma y'ifo era base bafwa bahana marasore arakari murabize ko muganda aragari abana baragira tukora mujya musazi abana kandi batinye rero batwima nge turabuye musazi arakari batwara basha musazi abana kana ba psikologe bahaba timugabo ndi mugabo sumusazi none musazi ko amali gishambara uje mu yambaye cyane kwati n'ipantaro n'irodi ega no kwambara neza koranza ko ubutumwa ati mugabo sumusazi baramwe batakariko kandi ukabana n'umugabo tabana kigana barakani mashimwa yasomiwe yango ego kwa winjira no kujambo n'Imana arikora mbona abo bana barabimenye batabiri ukashira babwira abantu mugira bati ari umuntu wagira ngo umusazi ariko araririmba neza kandi yatwegereye neza akatuyagisha neza umwe n'akarimbo yatwigishije arakumviriza abakunze baca baratangura barazana uyu agatasubira agafata Bibiliya kandi kusoma Yohana 3:16 akagira mu gusoma nyamara abiri none kane umukajani ni bande yakubiri ati wewe kusema Mungu pastor wagira ngo kurongoza zonera kukwakira na turasoma tange ngo ati wewe haja kutaraba wewe hasomuka hawo
Bamwe n'abafite n'abafuri b'abavuga badashira. Bagacasa abantu. Bagacasa kugira abandi basobanura. Yera Imana niyo ikora igitangaza. Mwanyu abakristo baraza barafashwa Pawulo atamajambo yanjye n'amameze yari afise byatumye abantu bayemera byasabitse mu mpemu yera. Amaze guhera gutore ngo abantu benshi barihana n'abakuzi barabasengera barakizwa. Mwanyu batabazi nonaga mwana iyi ndirimbo uririmba ariko urayimana wotwereka aho tuyisoma. Mwanyu ati Yesu ndi gusoma ati mwana bandi gusoma bayisoma muri iki atugereye ku ntango nubwiye tutayibona namurage tutayibona niyo kangahe mirongo icyenda ariko arabigisha none ntibake bakangura bagasoma iyanze ni numero yera 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 mwami Imana yacu kare mu gito bakari kw'izina rya Yesu nidupfukame. None bashyize kuri mirongo icyenda basomye zingahe? None barabigisha akaba yigomba bayisoma muri iki ugitanguye ntugihe tukayibona none uragiye tukayibona none ushaka kuri mirongo urwenda agasomya amajambo atari makima mwemu nayo ayafite yega natwasuko turingura turamwa usimana n'ibi singagera mu mutima yawe twatuma gutera ibiharagi gusa kandi gutera ibiharagi arabizi nk'aba ariko arakora ibiharagi dutera mu ibugusa tugataha Imana n'imenye ingene ivyimereza batiyo jambo ryo tunajyo nyine abandi gusoma barisoma muri iki ugitanguye ntugenda utaribonye none cyaco uragenda utaribonye wowe kwitanguriro ugasoma ukugwayo mpaka uribonye ugasoma guharura aba rero uyiguharura usoma udage yosuwa nabo yashikira Yohana 3:15 ado wasomye amajambo y'Imana bagiye bakizwa n'abantu bantu benshi batabarakizwa barakatiyemu mwari migende yigisha neza kayema kandi gusoma ngo twitege batamwigisha umutwenzi batabaramwigisha abe barateranya tarasoma arabigeza aca umukozi mwarigisha rero batutini imbere Yesu azokutokoza arabayo mu mutima wawe wiganzire gusa ntutinye ngo ntatutinye imbere. Amen. Ubundi nawe yagiye kuvuga ubutumwa nyine hajya mpemu kwegona mpemu akaguma kurinduka ngo ashika ahantu akazaratinda atarashikira kuvuga ubutumwa hano ashitse nawe avuga ubutumwa bamurira mu gusenga ntatobone wavuze akantu impamvu gutuma Yesu agasenga mu mutongosho baramubwira umubare matumanya mwiranye n'uruhu atujya mugabo aratorogera itongo hari ibintu ahabura kuwurya bigere tuzimwa we nawe uri gusenga bavyumve niho bajya bakariko arahamura umubare matumanya atujya mugabo aratorogera itongo kuko hari ibintu ahabura kuwurya tuzimwa kandi usanga ayo kuriyoba mugabo urabimuheta ngamurereke mu gitondo barabimuha abona rero asoye gusenga atubangura tena muchaki barakuye ko ngito ibi bintu ubuhamura uburyo bw'itongo bwanyu ubugini n'itwibi ate kasi mbandi kona ndabiyoga mbandi kona bisabira umuheza ngiro mbimana ibiheza ati none umuheza ngo ufengu wani umuheza ngo uvuge twese tuvuye mwana kana atinona aranyugururi ati mwami Yesu turamushimye kuko wari kurya n'ubiheza ngire. Amen. Haleluya. Atuyeza bigira umugisha n'itongo ryakwemo biheza ngigwe n'inkono ryatetse biheza ngize hano kuri fiteka n'amaboko yari yatetse heza ngigwe n'izina rya Yesu. Amen. Atwara gukora ikibisha ati bintu nibyo wabumunyene nana banyuka tibita tukabihora biradusubirako ati nibyo wanyegeza twara gukora ikibisha ibyo bintu wamubivuga kare
niyo umuntu avuga ngo amaboko y'umugore wanjye ahezagirwa, itongo ryanjye rihezagirwa, inkono yanjye ihezagirwa. Atisha nukirara mu ndaro uzoruza mu urara mu cyumba wabaye ubwo umusengera n'iyo njyana. Muranyumva yari Imana yakorana ati mbere ndafise agahungu kazi gufata ibintu n'ingoma ndakagonga hamwe kanyigishiriza kaze gahore kabisubiramo n'iyo utaraza kabidonda kuva gatonyene akandi kaza ati papa wateraje tunaona tuyigishe turi babiri yina ngo teraje hinyaje sibobora duketo kemfata yakiro teraje hinyaje naho akarwambira ubutumwa ingene yashobora byose ingene yasatakimunanira ariyo kugira ngo usenge yumve ubanza kwihana icyaha ntironi cyane abigisha batabihana shingiro yavuga. Muranyumva Imana ishima muriho murabyumva ntatutinya ibiri imbere Yesu azobushoboza. Twabwira umuntu yatubwiye ko ntabwo neza ku ntabwo kera muri 6 hanyuma mu minsi hari igihe hari umukozi w'Imana ngo yumve ijwi ngo genda uvuge ubutumwa hari igikongo. Muranyumva niko ndavuga Imana nikorana natwe si kubw'inkomezi z'umubiri nyamuntu ngo ati genda hari ikongo hari ubwirira kuvuga ijambo ry'Imana. Wa muntu rega singira ifaranga nta faranga namwe mfise none wowe mfata urwo rwego Imana iti navuze iti ntimurinde umufuko w'amahera wewe genda ndi kumwe nawe. Arivuga ati murasi ndi bugenda tamahera akorana ibihumbi ndwi. Muranyumva rero ibintu bimwabishira mu mifuko ibindi abishira mu kabutura ko mu munsi aranyegeza aragihinda agenda ari arikashikana hari maja kuntuze sinzi ko ari ku Rusizi hariya utereka mu Gatumba akabona baba waka zana bayira yose kwisi yes ndarumiwe baje naona ari amuraye atikatu usanga mu ngari mutura kwica arasokorora araba erega Yesu ari kumwe nawe erega Yesu ari kumwe nawe amahera y'abandi barayatwaye none ngeze ko arabona kuranye none ngeze ko arugendo n'ubu arasokorora yose araba mugabo ayongegete mu kabutura ko mu munsi ndiya yaba muri kamana arunguruza imbere none kamana nahumbiwe nawe y'amahera y'abandi n'urugendo sinzorushobora ageze hariya abize imbere yumva ijwi ry'Imana ngo besha ko watanguye kubesha ndigutumye. Murabona ko watanguye kubesha ndigutumye none aho usangira yihana kubesha uramusenge none uwabesha arasengera uyaje kubesha umusambanyi yosengera uwasamba umusuma yosengera umusuma. Ati Imana witumiriza ugiye kuvuga ubutumwa bw'iwawe s'ubw'iwanjye kuko wabesha. Murabona ko murangurikira none ati none nkora iki subira inyuma wawe uti ntababesha ari abe basigaranye biroroshye muga Imana itubariye iwawe akazariru kamwe yo bakigeze nka atemwe bashingane amara itonda babandi batutubarira iki utubarira atu umunsi n'abasoza batanya ko mwina mwara mwitegera ndabona bakana bakeya banyikwanye batinge tumurari turabika tubari badumviriza ati Imana imbariye naringiye kuvuga ubutumwa none imbariye ngo nababeshe aho usanga bambwira ubutumwa bihana kubesha ndababwiriye ngo ningaruke ndikorana nanjye none subira wabari uti nabeshe mwavuze ngo ndabaye yose hariho nasize nyegeje yenda yose akire base ngenda kwivugira ubutumwa batakindeka ijambo ry'Imana riri mu bubasha n'abandi mu izina rya Yesu turabona tujye umukozi w'Imana mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu none tubiranguka ni mwihane twihanaguke abirere kabarihana atara abasengera bateronoga mwari tugenda ku ntahangwa bazoberekana icyo uko mutamukomeza
none nanjye nkomeje ndahari bati none kamware ko twihanye amahera yawe turayamushubije barayamushubije bamushubije akarange nako gategeka Imana imubwira ngo isubire inyuma b'abantu barawe abona amen ndahejeje genda muhindure uyu munsi n'umunsi wo kuvuga inkuru nziza ibyo tugize umunsi sibyo mw'abantu aho mushikira asanga atamwumva n'ibyo twiza kuba hirya y'ibyo ibyo tugize uwo munsi sibyo yagira umuntu apfa muri ibyo natwihanye tutamubariye bizogusubirako Yesu ni wa wundi Yesu ni wa wundi babagayo mbere muri wa wundi cyane twite wundi atakora ibitangaza Yesu akora ibitangaza yirabakwa Yesu akora ibitangaza no Yesu ari gukora ibitangaza amen ni wa mbere ni wa nyuma byose ni we yabiremye abizubasha kubisubiramo afise amaso ye amereka nk'ingo ye z'umuriro nuko amurika kurusha ekogarafi arabona ikinyeri cyose mu maso ameze nk'izuba ryatse umutari nuko amushengera arimo nta muntu ashobora kurigira uko rigomba Pawulo yaciye amuha amaso amara gatagatabona ibirenge bye bimeze nk'inzuzi zatse umutari ngo acavuga ngo ntutinye haleluya ndi kumwe nawe ngwino kwa Yesu turabaye ikaze muri aka kanya ngwino muronde mutoro mu bushobozi we mbwira niyabakako ndabaye ikaze turi makari 28 iminsi irahita vuba ihita abantu benshi birirwa barapfa batamenya umukiza abayiburayo cyane n'indwi kabamo abantu bose bikiwe gupfa rimwe nyuma haza amateka bari imbere y'amateka imbere y'Imana Samweli ya 14:14 ngo reka twese tudopfa ubugingo bwacu bweze nk'amazi asesenya ntayowe umusigudi 9:12 twese tudopfa ariko ntawe umuntu azopfa ukwisi sanga afatwa n'urusenga yoni gasanga afatwa n'umutego niko abana abantu bafatwa n'igihe cyabo cyo guheza bibaze ko bitunguka ngwino haleluya hanyuma rero inyuma y'urupfu ntabwo kwihana umutuzi agomba kwenda kakibishobora none Pawulo mu Baroma yanditse ngo ubwo kwambaza Yesu azokizwa none bazokwambara bato batarizera bazokwizera bato bakanumva bazomwumva kakao basiguriye ibyiwe ngwino kwa Yesu amen boni muntu yakwira mu byaha tutamubariye abokwira mu byaha by'umwana w'amaraso y'Imana ariko ni ushana nawo yamye bari kuzoshana bari kugorotsi ngwino kwa Yesu wanu mwitegure mwiyamiriza umura kwemyera bekera wambaje munore kugira dute nimwihane abo mubatizwe nimwihane mubatizwe ubwo wamubabera niyo kwemyera uzoba kwenda kwitandukanya n'ibindi oyaye ari ibindi bigora bidahwenda mushishikare cyane wewe ugomba gusingabirana Yesu akora gucuma kabiri agace ndabona kiri basanze biri he ni filtre reka dusenge Imana dusengera ababaje gutunganya ubugingo bwabo mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu mwami w'abami we uganza abaganza turagushimiye iri jambo ry'ubugingo mwami twaronse musabyi wawe yavuze neza ngo ijambo ryawe ryaraje ndarirya uri ijambo ryawe riramuhingura rikamuhindura musha kabicare mwigisha ahinguwe n'ijambo ryawe n'ijambo ry'ububasha ritunganya umwana w'umuntu amena haleluya ngaba abantu bawe mwami bumviye ijambo ryawe ijambo ryawe riramurika ijambo ryawe ni inkota y'ubugi impande zose twumvise ngo ritanya inyama n'umusokoro
mwami. Amena. Ijambo ryawe riratobekeranya mu mpemu, rigacira urubanza umwana w'umuntu kandi akemera, rifise ububasha bwo kwemeza. None abantu bawe Mana bemeye inama y'ijambo ryawe ngaba, barapfukamye imbere yawe, baragaragaje uko bari imbere y'inyonga zawe mwami. Ntibahishiriye ngo bakingitirize, ariko Mana baragaragaje byose ibyo batatunganije, ibitagenze neza, ibyo bacumuye, ibyabanduje, ibyabahumanije. Wewe Yesu, inyonga zawe zibona hose. None rero abantu bawe ngaba baraciye bugufi imbere yawe, ni wewe bahanze amaso ngo bagirire ubuntu bakize. Turabasabiye amaraso ya Yesu, ayo maraso twarayahawe. Haleluya, twarayahawe, tuyahabwa ku ayo maraso abatungane, abeze, abahindure bashe. Urakoze Yesu. Abari bumva amajwi abarega, noneho kubw'amaraso yawe bagende batsindanishirijwe, bajana amahoro y'Imana. Urakoze Yesu, ni mu izina ryawe ryera. Amena. Tugomba gusengera abarwaye mwumvise Yesu ko atakimunanira ashobora byose. Ngora abirima ntibabikora akabikomeza, ngora abantu bose basiganirwa kumukorako, kuko ushitse wese yakinya icyago cy'ibitekerezo cyose. Abarwaye muze, indwara yananiye abaganga, Yesu ni umuganga asumba abaganga. Murumva bamukora ku muhutu gusa agatakira, uwavuze ati genda urakiza yabakize, kuko niwe muremyi wa byose. Wamusoza yavuze ngo urumva ngo naje uwo ntegetse mu basoza mwambe ubwiyembe yacaja, sinabwe tegeka iyo ndwara. Yesu arabitegeka. Duhere Mwami Yesu, turanezerewe kuri aba bantu wongeye kwizera kuri uyu mugoroba, kubw'ijambo ryawe wishyuye. Turagushimiye Yesu kutubwira ijambo ryawe ryiza, ijambo ryahumurije umusazi wawe Yohana aho yarari yihebuye, umusangaho umushira ijambo ryiza rivuga ngo wari warapfuye none uri muzima ibihe byose. Ijambo rivuga ngo ufise urufunguruzo rw'urupfu n'ikuzimu, ufise ububasha bwose nyakubahwa. Ngaba abantu baje imbere yawe bafise imitwaro y'indwara, bafise indwara zasekanye ubugingo bwabo. Mana, barizeye baje kuri wewe, tubise ijambo ryawe ryiza, ko ariwe ufise ijambo rya nyuma, ijambo riruta amajambo y'abantu, kuko wewe ukora ivyo abantu badashoboye, ivyo umwana w'umuntu adashoboye, wewe urabishoboye. Mana, turasengera abantu rero baciye bugufi imbere y'inyonga zawe, kubw'imitwaro bafise, indwara bafise, n'ibisata bafise mu mibiri yabo. Iyi saha n'uyu mwanya turaguhaye kaze, uze ugendagenda ahantu, ubushobozi bwawe bugendagenda ahantu. Mana, mw'izina rya Yesu, Mwami Yesu, ubushobozi bwawe bugendagenda ahantu, umuntu wese apfukamye ahantu yumva ubushobozi bw'Imana bumuzako. Uhagarika izi ndwara, uhagarika ibiza, uhagarika ibi bisata, mw'izina rya Yesu Munyanazareti. Utabara imitima, ukiza aba bantu bawe. Uraza bafise amarira, uraza bafise amarira Mana, uraza bafise kwihebura, uraza bafise kwiganya mu mitima. Ubaruhure, kuko uraruhura barushe. Niyo bataraje basemerera, murenga barushe n'abaremerewe.
nimuze kuri jewe ndabaruhure. Ivyo niwabivuze ca gihe n'uyu munsi urabivuga, ururya nyene kuko ruhinduka. Niwe uruhura abarushe n'abaremerewe, ruhura imitima irushe, ruhura abantu barushe. Mw'izina rya Yesu Bwana turaguhamagaye kuri uno mugoroba, mw'izina rya Yesu, kugira ngo uyu mugoroba Mana witegereza aba bantu bawe bamaze iminsi kuri uyu musozi, bamaze iminsi imbere yawe, bamaze iminsi bapfukama Mana, batarindiriye kuko hari isaha yawe yarindi igeze. Ukora ibitangaza n'ibimenyetso, genda ukora ibitangaza mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Mana nyakubahwa, turi hano imbere y'Imana, turabohoje abasazi bawe, turabatuye ko umugisha w'Imana mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Umugisha w'Imana ubabeko, turashinguza akarimbi ka Satani n'abadayimoni mw'izina rya Yesu. Turafashe mbiri amagetegete y'abadayimoni mw'izina rya Yesu. Impwemu mbi abadayimoni mw'izina rya Yesu. Mana turahagaze imbere y'inyonga zawe, tabara aba bantu Mana, tabara aba bantu nyakubahwa, hindura ibihe ubanezereze mw'izina rya Yesu. Uri Imana itabara, uri Imana ihoza umuntu, kamuhanagura amarira, wahanaguye amarira Hana, yarafise amarira amurengeye, byatuma ngo atagishobora no kuvuga, ngo yasuka amajorwa imbere yawe, ariko uramubona mu mutima, urabona intuntu afise, uramenya ikibazo kibaho kigeze. Mwami uramubaho aho bigeze, harageze ko nogira ico ndamukorera. Tabara aba bantu Mana, hari abafise ibintu birabarengeye, ntibafise uko bogenza. Iyi ni isaha yawe, uyu ni umwanya wawe, hake n'igikorwa cawe. Genda ahantu hari ibyananiranye. Iyi saha tubizaniye wewe, tuvyeretse wewe, hari ingumba zipfukamye ahantu mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Wewe uvuga ijambo rimwe gusa, ibintu bigahinduka. Izi ngumba zifuza kubona Mana ibibondo mw'izina rya Yesu. Ubugumba ubufise ko ububasha, wewe urabirema ukabikomeza mw'izina rya Yesu. Tabara aba bantu abafise ibyago mu ngo zabo, hariya bafise ibyago, bamana amagorwa. Yesu nubatabara, nubagendera mw'izina rya Yesu. Ewe Mana, twumvise ivyo wakoze, intahe twumvise uwo wakoreye nk'uku nyene. Haleluya. Ingingo zafashwe, ariko nawe ufata ingingo yo guhindura ibintu, yo kuvuga ngo ntukirukanywe, ngomba naguhe ikibono. Byatumye n'umushinga nayo yihana kuko abonye Imana. Mw'izina rya Yesu, hari ibyo wokorera abasazi bawe byatuma ibintu bihinduka, hariya mu ngo bigahinduka, hariya mu babanyi bigahinduka, ubutumwa bwiza bukavugwa bivuye no kubitangaza ukoreye aba bantu bawe. Gendera aba bantu, gendera aba bantu, tabara imitwaro yawe, ibibazo bafise badashoboye, wewe urabishoboye. Urakoze nyakubahwa, uri Imana ishoboye, uri Imana itananirwa. Haleluya. Yesu nushimwe, watsinze urupfu na kuzimu. Amen. Ufise ubushobozi bwose, wahawe ububasha bwose, niko watangaje. Urababona hawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi, ufise ububasha. Tabara abantu bawe, ubagirire neza, ubaruhure. Urakoze Mana kuruhura imitima, urakoze Mana
kw'aba bantu bazohagarara bagashinga intaha ivyo wabakoreye. Iyi nkuru nziza ikazoshika kure, ubahe inkuru nziza y'uko twumvise bazovuga, ubahe ijambo bazovuga kuvyo wakoreye. Urakoze kubikoze, natwe turagushimiye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. tugomba kumenya ijambo ryera rivuga ngo uwo muhemu azowibutsa ivyo nababariye, uwo muhemu azobarongora mu kuri kose kugira ntimuzimire, uwo muhemu niwe azobemeza ivy'icaha. Mbere nawe Yesu azoza, Pawulo avuga ngo bisanzwe muhemu yera ari muri twebwe, muhemu yatweretse umuhemu wapfuye, nizotuma natwe duterwa tugaduga tugasanganwa n'umukere. Ngwino murondere muhemu yera, si kubw'inkomezi z'umubiri, ni kubwa muhemu yera. Yesu avuze ngo ntacyo mwabasha mutamvise, muzoronka inkomezi muhemu yera niyabazako. None abagomba ubushobozi bwa muhemu yera, tubasengere. Mana turagushimiye kugira neza kwawe Mana. Turanezerewe Mana nyene isi n'ijuru kuri uyu mugoroba Mana. Watugaburiye amajambo y'ubugingo, watweretse Mana ibikorwa wagiye ukora mw'izina rya Yesu, kandi ibyo bikorwa byose byakorwa na muhemu yera. N'ubu tubasabye muhemu yera, muhemu yururuke muri iri shengero mw'izina rya Yesu. Turasengera abantu bose bari hano Mana, kugira ngo umugisha w'Imana wururukireko, wa mugisha wururukira Yerusalemu. Haleluya. Abigishwa bari mu nzu biyugaraye kubwo gutinya Abayuda, ngo haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nkuguta k'umuyaga w'ingomezi, cyuzura mu nzu barimo. Bose batangura kuvugishwa n'Imana, umuntu wese uko ahawe kubivuga. Turasengera aba bantu Mana mw'izina rya Yesu. Raba tumaze iminsi imbere y'inyonga zawe, umuntu wese afise inzara n'inyota. None rero Mana turasabye uhaze umuntu wese. Ubu bushobozi bwawe muyera bwashoboje Petero gushinga intahe, bube no mw'ishengero ryawe Mana. Abantu bagende baba umuco, baba amatara nk'uko twamaze kubyumva. Urakoze Mana, turagushimiye kubahezagiye kandi kubuzuza muhemu yera. Ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nuko mujyana kwizera.